chuan ang hey masain MJA member te ram rong ka bol pui te kini MPCC OB te ayoin sibay kabuk chawa when niya executive committee meeting in nei chungin yang hian om chun chunin hun tha miron man pui awang hian in chunga lom thu kan sei masaduni when a hian All India Congress Committee na athil ngai poimo te han thopa han puan zara ang mani te ne na ang mani ma han sei kan tumania MPCC elected OB te kan ni na angin asanga saya atuma hi introduction kan nei ngai lo tura ka ngai ani hey Congress Working Committee CWC ti hianin August ni som le pakwa sang ni som ni le Dawhkan Congress Office thar Indira Bhawan New Delhi kapuya in hukhom na nin BJP sarkarin Vande Mataram India mipui saklui tir an tumchu ngun takin ngai to na an nei nuwa kum sang ka sakwa somthum le pasaria CWC in an lo rel to angin la chang khatle chang ni na chau hi sakni se in thutluk na an siamani hemi thutluk na an siam chan hi a chang khatna le chang ni na hi ram hangai na thu le la ania a chang dang ero hi chu Hindu sakhwa Durga le Lakshmi biak na le fakna thu ania wangin sakhwa dang betu te le keni ring tu Christian te tan sak arem velo wang ani Mizoram Pradesh Congress Committee chuan kan ram kan nam kan sakhwa ahim zel theinan Vande Mataram avai saklui tir tumnai kan do zel dona India hi sakhwa zalen naram ania pangpar huan pakhata pangpar sang moi taka anpar zangin mipui te po chi namle sakhwa in thierna omlowa zalen taka khusak plan ho hi All India Congress Committee le MPCC to kan du dan ania so wain kan soita kangkhan wai pathian fakna chang khatna le chang ni na pa Vande Mataram sakchu kan do dal zel don ani ikan pong ani then when a kan thu panina tan chuanin Foreign Contribution Regulation Amendment Bill sang hi som ni parukin atum ber hi chu rampo na tanga tranpui na panga minority le Christian 10 India rama mi puita na lo din school college hospital le charity home chuan lam chi sang manga ti top le chu sak tumna ania abila hian chiang takina in ziagani ko thran mi pui trong trai na le do dal na anna sat awangin BJP sarkar Joint Parliamentary Committee JPC ngai to atan apea JPC member te hi atam jok BJP mi le sa ani dona wangin Congress Party chuan tha kan tilawa ngai thatna tu om kan thebok lo ni Mizoram Pradesh Congress Committee chuan FCRA bill sang ni som ni paruk du lo lan tir nan July ni som ni le pani som ni le pakhat sang ni som ni paruk khan Black Day kan lo mang to bok ani Congress Party chuan he bill hi Parliament da pass ani lo nan ma kan langa kan do zel don ani even a han kan pong non le bok ani in when ya kan soidu apathumna tan chuan kut na thok tu te choi kana na Congress sarkarina an lo din
MGNREGA chu BJP sarkarin VB-GRAMG in an thaka mihar sa zok tam takten in lo fak nan an man trin ka tunai chuan thatam tak an na tho lo po mu thei loin an omani anin lo theina izat po ama ain atlem ta sota VB-GRAMG hi lo ting lo tura duan sa nin ke ni chon kan thia achan chu VB-GRAMG Act a hian mi puin thunei na an nei to lova central sarkar in fund allocation a hian du sak zong le du sak lo state nei theina thunei na sang tak ane ni engte wang hian tianga VB-GRAMG an thaki congress party chon thra kan tilawani MGNREGA chuan mi puin thunei na sang tak nin an mamo angin sarkarin in lo na siam chakchi an mamo na angin ani chu theibik ne lawin central sarkarin za atum thina VB-GRAMG ai ro chuan za som ni state lianin an tumanga keini state te na ho chuan za som kan tum angai thung ani mi puya tanga chhia ti punga sum le pai zong ringot sarkar tan chuan kut na thok tu te lo tur za som tum reng hi har sa dona kut na thok tu te ta na athat lo zia kan hriat chiat em avangin congress party chuan hemi VB-GRAMG kan du lo ani pathian mi pui zara central kum sang ni som ni da pakwa kan sarkar ani chuan kan ho tu ten angai anga put na thok tu ten ham thatna an mu theinan MGNREGA din thatle an tum bokani ikha kinsinga kan han soi tu tlang pui chu ania kan ho tu dang ten ngi wan soi be du an nei chuan le kan chanchit bubi te lama tanga zona kan nei chuan in chu te chuan hu ni lo mong me mu helai India hemi Vande Mataram chungchanga hian soibel du tem kan neya tun ma zong chuan Vande Mataram hi national song angangai ni ma sela sarkar function le program poimo ate tihluih na sakturati ani ngai lawane chuan July ni kwa sang ni som ni parukhan Indiaram state zonga chief secretary te ten UT administration administrator zong te le central sarkar nuaya department le ministry zong as secretary te nena lekha order pe in Vande Mataram hi nge ya sarkar thil ti poimo an sakturani te order an chwa ani chuta chuan hemi Vande Mataram national song hi national anthem kan ti zana gana mana kami aipo khan anronda mata function poimo reng chuan Vande Mataram hi a fayin a stanza zong a chang zong chhawpchhuah vektu ti kha hemi July ni kwa sang ni som ni paruka Home Ministry ina instruction orders
relating to singing or playing of national song and the national anthem. The subject mga anron peka chuan atelani. Chu kay ni Christian ten kandu lawem ema Mizoram po social media sang ate nasa takadulaw na mipuiten kan tilangan eh. Tin kan ko frante po in andulaw ni in kan hria at san chu chang khat na le chang ni na hi chuan ram India ram chung thil India ram chan chin ani bera choi moi na le fak na amai ro chang thum na tang hi chuan Hindu pathian te biak na chibai buk na angai khang kha atel to avangin Congress Working Committee chuan sang ka jakwa somthum pasari dai to khan Tute Mahatma Gandhi te Jawaharlal Nehru te Sardar Patel te Baba Ambedkar te le freedom movement na India ram zalen na swal tu te zinga an ho tu lok te om na khan a chang khat na le chang ni na chok hi sak ni se ti in thutluk na an lo siam to a tin hemi dan thar mani loka an pass Prevention of Insult to National Honor Amendment Act sang ni samni paru manilok monsoon session parliament ina an nei ta ka an pa sa khan Vande Mataram hi antel toni ama zong kha chuan national anthem le national flag le national anthem le national flag le national symbol khang chowa kha constitution khami pathum chok kha atelani chuan he mi dan parliament en manilo ka apas gazette notification a anchwa August ni ruksang ni somni paruka anchwa ta ka chuan Vande Mataram hian rotel ta a chu chuan hemi Vande Mataram ansak na lo do dalemo lo ti buayemo kami za lo na tilang te chu frem theyan ni lung in tan thei na ani ti in anron tel ta ani chuan chu nisina kan soi tong khan a chang khat le chang ni chok de kha chu tu wakin har sat na kan nei lo ma se chang thum na tang ero ka chuan vai pathian chi bai buk na te ani awangin keini Christian sa kho betu te tan chuan ti chi lo kan ngai awangin kan do ani kha amai ro chu tu na hemit dan ina aput anga hi chuan kan sak du lavemo hemi saklaya za taka kan din du lavemo kan telve du lavemo khatianga pu kan ni chuan frem thei lungin tan thei na anita ani chuwangin tihluih na hmangin Hindu sa khwana an pathian te an biak na akhati lui nain keini te po mi ron bartane school program poi mo ate kan zirlai te po an saklui tir tranto ani chuwangin hei hi tha kan tilova ten maniloka kan president ron soi to kha July August mo tun tha ni som pakwa a Congress Working Committee meeting chuan stanza khatna le ni na chau hi Congress program a chuan kan sa antitane
hemi in a siang takati lanchu keini nam tlem le Christian sa khozom Tute tana beltlak le inhum him na om chun chu Congress party ni ti voini akan puang duani chu lo chin chia ro u BJP sarkar le atho puiten Christian na sa khwate pol dala Hindu tilti dan Hindu puitiam te Hindu sa khwa tilti da mi barlum antu mek layen Indian National Congress John Boysen takin keini chuan kanti velavang anting namane hetiang khopa namtlem le religious minority Christian te amte thavang hau ngam party India rama Congress party lo yan om lo ni ti he voinia kan puang tel do ni